Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Urang ba shnong jaga shnong maulai nong kwar ba Moonstar hakal pundru trip rempang araja pusa ulap lipat ba eka jaka kilan met ke belai kerteng kum ka Together Strong Gym hablok hatway haka shnong maulai nong kwar Shuawan play eka ni ke jaka kilan met upasta di lingdo ulabu eka jing duai but airu ke jing kerku kerdo da ke jing sakhilang jigi bah yeng hasam hidkhot jaga executive committee ke dor bar shnong maulai nong kwar hidkhot ka seng samla maulai pelun but kui de ke blasha khot skau bha Kajing temu belabu ya kini kejaka kilan met kelong ban keringi ki samna shinram bakin thai bakin primlian yala de ban kilan met kena bakin yo ek met ka bakot bakya bat kham tam ban keringi ki samla ki belangop ha ki jingdi ki besniu kena bakin yo biang ki jing em ka bathamai na ka benta ki jing tip ki bakham ni ha ki pai ba ki la banwa jing tip da ka ba telefon ha ki de ki number rew not khandai ar not nyo like khandai nyo bat saw pra iwe san khandai lai ar not rew saw Ki beri kiwan bat ki pendonkam ya ke jaka ki bokum kini kan pelak cibon ki ha ke jim ke jongki jimut ke jing perkhat ke jongki ke khoi bat ki jing thu ha ke jim bon rai ke jing mentoi kum kra ti ni ngai scam dan ko pha kan ni kan long ke jing kerku ke jing mentoi na ke bentai jong ki bobon Rai ngalapan kentang no ikan ke yeng bagian ke jim syege nado kan ke si kalau malak kentang ke ko trai bat hakene ke cakka ke trai ai ke jim don kat jim ke long bat ki barabor ko kana doble melong me mi trai open sun share kan ke yeng ye ke cakka ko kana ai ka bagus sniu barok kan mi cakka ban bo malak trai kre hakene ke cakka ke ko trai ni alut syeme ke baram bangi ai syeme ke jing ro barok me melo play we osno what about shashkor what about jubah ye ke jing doi da bangi doi bat ni pa ni kini baro haka keteng ke bodon botam ka jong chisu obong try bo nong sus pa be ede chongi mentabat halakataru ni dwai ban ni ban amen Kasuman ay kublay kuntam na matay pastor ilaba la pendep yala ka jong kakam ka ba kung kayin ka la pensiat na ka benta bi ob pengketang ni kayin bat pengketang ru ya kini gitar habede ba kini gitar kilan men de sashi ketien ga sobanong doble nang idorangkat bat kini kihun jong ni para jonga bari heb odinang yo akimat di besai baklan kini ke jingdon jong ade ka gym kamonra tang ya ka fitness lani kata kekilan met banora tai ko ka kya ndai kamonra shibun ya ka jingkla badi ka jingbha jong ka snong ka thau hi boro ko wei kumengi jo keren nak kapor kasulong bitang ke jing ya keren hanga bi ndai ngidang ya le sile ya kene ke jing ke ba one lap ha snong ka thau jongi we pi we ka jing kerni jong new drugs ka jing borba jong new drugs ha kene ke jala jongi menta tham tam hangne snong na kwar jongi ru kalalong sebab palat katnong ilaya le bantem ya gini jing sneo ndai sitom hadu kata bengin pendo jaj ndai lamba jingwan jongane ka jaka kilan met lese kindan ki khna samla hoy kani ka jaka kamdong mengibu ya ka kerta khnare le urang ba mano kila banwan ka kerta ngim sim lakhang hakani ka jaka ndre nga sumanong ba lamba ka jingdon jongani ka gym lese ki khna ki badan ya ka interest bakinwan le kai ni priang subha ya ki bakinwan bakin yele kai hakani ka gym bakinwan kilan met bakin yo ya kata ka physical fitness ka babiang hoy kumbala matai di madu ba kador joka kisiprai ka longtang khas pa tingka so kador kadang long ka babit bha namta jopi ki hab ki barit ki samla ki rangba ki longkme bat khamtam ma onglang ye ki pramarjan ju kisnong ni jongi ba to yawan lang sakani ka jaka banwan ban pek ekani ka
ke gym ma kila bun bah ki item ba finyale ka ke gym ngin serung cibet kini kiteru kiri belawara nadu napo Hyderabad de ngaso menong ba kajong kajing sorong ya kasnong jungi hibro ko bai Kini kategori patna ke Islam ke bansan dur ya kasan perkat jong ikut samla nama aku kalau mentang ngelum lah syak lemda ya agi jingro aku gue di perlok bayajan untuk madubun ni jekran ke puas ban baru jadi beri wi ijingai nang beta kabit yang terus nang hal de ijek di gue ni kira orang ba ibang aso sorong beta jong iba kum orang ba snong aga por ke ba idang dan ke jimut ke por ke ba ini pun ya kepus kumrombak senang ngaji pelir madu ke ek kam besang pi hobi mat ban simpi kum nong elam terus nong yang bagus nong menong kuar hi kadan pada gejing kam tam long balak pedak kan madu bat mene ba udrok sub de we nak isu ke ba ko senong mulai tak ba senong kuar ko de we nak senong balak sak tak ha kam tam kun sam lagi isa yang lam bakla hau ni jing asni kan kum nong elam senong nga gejing ro krau yang madu mun bui ijingai ben ya kan kam tam ha kuar ke ba kelas dan ke gejing ya jing ya lumbung jong kini ki samla ki bangop hau jing di bosnio akti ki thai pom na ta ki dui di benta maso sorong nomor ba de lumba ke jing lam ke jam ir kat ke isi ibro ko we kila ban kristom barora ektur kadar ka ba kanum dan syuk betul ya ka ba kelas tang ban wara ya ke jing kala ka ba kini persang betan ki pun samla bakin light lagi di jing stir kam tam ne drop tekani ke di ko we ke Islam ka ba aku nongilam senong Bagi biyin kesem hiu boleh ulah kertukar panggil ni biyin kesem Kelak master of ya kenika Kejem ketang ban lok ke san perkat ke pakai Nak kemen kepat ke pakai ke pakai Bandan kemen kepat ke pangai i Kebun di kisam lagi pa Lihat kejem biu sudah Dia masuk kemen bah ketika kuat pemiru Melekot ke biaya kuat seni mendukun Melakset of ya kini om hak Ngasim kebu nama meneh kedua tu prospak tengka. Ketika kebu yang ngiru menginsim kebu yang ketika kebuar nomor idon kasuku di 2000 jam. Dia kini ketika kuit pat kebenta kaba ni hapat ai mesim ni romba jemi ba unang kring sisu ye kuit pat kun samlagi bangom. Maka ni undi tang pakan cukut tahak bersilia kai ban kamai bisa. Dia sin dah perkat ka dan kiban perkat kiban sialam bialam baklaki dong kitu ilia ya kini kam ban kamai bisa lagi. Hendra ya aku yang bentapan kalau bagi beliau gini besuktu pakai jemu ni jabani kalau nak bentang apa kerja health is well kata kecil kedai keba songdor keba ki kebangi hak perkat jangan mar habatan kejepat kerja kata kedai kespak ke bokordor kata mar kata kata jemu ni jeng bedu kalau ba kering kat gini sam lagi bengok agi jidi sini bikin wan sekali ke Islam bantai ya kemek kepat ke perkat pertain du lak banlek nang ni mar lagi jing du itu perlu kebalai lagi jing sini dia si kau change kan ya ramai jeng ibril jadi ikut sam lagi bengok gini jidi dengan khot biang ya ni para jangan bau kap yang di bon kum kadak jengkemen nak mata kan gi yang di bor kowe antam na mata kan gi kum bagin gi sah play dengan gym untuk tasnya ada lagi dan kabar sudah dibuat no
Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM Helpline call center.